Jawai tu sa kajamidaman na makaitina na sudevat. Saka tu chua kajamidaman na urita supui na kainua cemas. Imazai tua taniri a suratan. Imazai tua wunma kayan. Imazai tua ita karan. Patu dusapuru katu warwa karan. 但尼里书6章1节到28节。拜di Darius皇帝penene tu man taidai katu dusapuru toa na masan tala vuru-vurungan toa marka sihu itoa pinalawakan ni maju martamadimali kajunangan. Inika amin peneneten utati taniri katuazwa mandusapuru wa cau-cau tu mavana kisang kemadeng tuazwa marka sinan tala vuru-vurungan tua marka sihu itua martamadimali kajunangan. Tua inika sika masipunan nua huangti. Inika cua-cua makelang tu tak kemeranga zarawa sa sikipu sensenganan ni tanili tuazwa sarat-sarat mandusa katua marka dala vuru-vurungan tua sihu. Pai ayatua na pakisumali cawa ni tanili. Saka benaru warungan huangti itu penetin ti tanili itu kisam remasu jetua ta'ala-alan. Manasika azwa sara-sara deni maju. Katua marka tala vuru-vurungan ta marka sihu. Marula karim tua apina salivani tanili. Itua kini sapilan sensengan nua sihu. Lakwa inika maka jumak ayatua ti tanili na mapa seecarawa sa sika cau-cau. Saka ini angataka seka para ketua kini pu sensenganan nuka kedi-kedi. Aupai Majavar-javar tia maju amaya tutsu. No ini katena kini menem apakatua kini susuan toa cemas pasarapai tia maju. Ini katena uri maka juma ketua tia sipas semarau semampasariu tia maju ayaya. Pai marasu tia maju sawai ka sema tua huangti. Sa ibu amaya tutsu huangti ati Darius ulasuna na sulivat. Tiamen namasan tala vuru-vurungan ta kisapit-sapit ta sihu. Namasan tala vuru-vurungan katua sika masa musa toa marka sihu. Inu tu nazuwanga. Katua paraingan nua ta'ala-alan. Itua su pinalawakan kajunangan. Marasu jaman tu pajajika tesuna pakatua vincikan amensen tu kumali atima no cau-cauan aichua maka tirua purua adau inika makaya inuri tua anema no semasan. Nakuya ki aung tua tima no cau-cauan. Saka amin ensung no ki aungan. Ti manga apa ece betai chua sini eceng apa jajekat ki sibulu pasatua rara pinizwanan tua marka rayong. Huangti ulasun pajajekat tua namai tutsu. Sasu jipui tua su ingkang tua sika mapa susuan. No sikirain tua kakudan nua se media katua se Boris cau-cau.
Aichua na tusu pajajekat inika makaya suci keren aya. Au pai manasika jepaan anga tua ingkang ni Darius皇帝nazwa sinam vechik pajajekat. Ka seranda titanili tu pinu ingkangan nanga nua 皇帝 azwa sinam vechik pajajekat. Baik timadu cuma pai azwa kinai zwana ni madu uma izwa sinam rengan mataita aliu na pasa yuri sari ezung pai semungar titanili I dede tua zwa ezung sa pasusu tua kakudan ni maju kemasi cuai inuri marva tua semasa kini tiru nu ita adau manu pasunan titanili inuri-nuri nu azwa marka na semantai te maju cau-cau pai sibai kenya maju pasemarau tua 皇帝 maya tusu 皇帝 na pajajekat tesun tua masa nital ametsen tua ta'ala-alan tu aicu makatiru puru adau mali tima nu cau-cauan inika makaya inuri tua marka cemas nakuya kiaung tua cau-cau amin sunu makaya kiaungan saka ati manga ana paetsev taicu sini etseng pajajekat ki sivulu pasatwa po rewanan rara aya tia maju paurit tu na pajajekat akan maya tazwa sakanu sikirain tua kakudan nuas Midian katuas Pirias cau-cau iningkang makaya suci keren aya 皇帝 tembra pai sa ibu anga tia maju tua 皇帝 maya tusu azwa diname kemasi pasa Yuda titanili inika na paalai tanusu na 皇帝 inika na pasusu tua su sini pajajekat kamayan timadu inuri-nuri kintiru nu ita adau aya karmanda 皇帝 tua zakai sa itu rawat sa varung ni maju varung ni maju ulaku elingi titanili ayaya akinemenem puraket tua adau pate masurem tua zwa merasu juta zwa marka cau-cau sa pance za sematua 皇帝 ibu maya tusu kemelansung 皇帝 tu nu sikirain tua kakudan nuas Midian katua se Pirisya cau-cau nu sini pasemarawanga sinam vicika pajajekat nua 皇帝 iningkang makaya suci keren aya manasika pajajekat tanga 皇帝 tu jemame te tanili sa vuluan pasa po rewanan rara ibuin titanili nua 皇帝 maya tusu ulasuna pinas ling nua su cemas asu kiskau-kaulan penas etan ayain buang nua zwa po rewanan rara sina evan tua acilai sa pada kecil tua sunat pinu ingkang nua 皇帝 katua tala vuru-vurungan tua sihu tua inika sika makayan ameding te danili nua zuma cau-cau pai ka kiseperiu anga 皇帝 sematua kakai zwana ni maju
inika sekata da purake tua vengin au inika kemakan tua nema sa inika aki wang ka malia migaca la huangti sa pakirimu avai ka sematua pu rayunganan rara ka dimalung huangti izwa kirimu timadu ibu pasi aca amaya tucu sa sekolah nua valualut acema sati taniri aki pina lingesun nuaku kini susuan aki pinas lingsun nuasu kini susuan penas dan semasa kemasitoa anga lenua raung manu ini aya tevrai ni taniri wanti ulasuna na sudevat na semekau la semasa tua sa sekolah ni cari bawau semuem tua anga lenua marka raung tua inika sipasa etuan tanuakem siaya tucu nua semas ayatua kemelang tu nekanu ku pasariu saka neka ngata nuku pina sebakan tanusun ania huanti aya pai mareva rava sa huanti sa pajajekati tu pasa sasau te tanili kemasi tua pu reungangan manasika bilibilun ti tanili ni maju kemasi tua rara pai pasung te maju tu neka angatanu na mapas itu nua nuka kedi ayatwa na paparange jeti maju tua cemas ka vililanga pajajekat tanga huanti tu demame tua za marka cau-cau na pasmarau semampasariu te tanili pakaian tua skel katua marka ala kenya maju sa buluan pasatwa pu raungangan rara manu ka sibulu tiamadu taburaken kemas nua marka raung sa japengi patila cuural pi tevril taicu semang vici kanga huangti ati Darius pasmarau tua na ala tua martemali-mali zuku katua martemali-mali kaya taalalan anamaya tucu kana sudivatu amapolat tucu pajajekat yaken tanumun aku pinalawakan na marka taalalan amapolat nakuyanu ini kamu na markut sanu paalai tua cemas ni tangili timadu valualu ta cemas sipalawakan ni maju uri pate paroraut pitsure ni maju nekanu papatezuan garang ni maju pate mamiri di maju rasu ada-adai ro eli-eli ai cari bawau ai kasawan di maju papa susun tua na seminamali kinudan di maju na pas eling te tanili tua inika sikanan sikanan te maju nua marka reung aya kemasi tazwa pasa mangwa anga penula ta kini pusensenganan ni tanili kemasi te Darius huangti pate te serus pungti se purisiwan birisia
aichu kainwa semas satu chu asinan apurua kai imazai tua rusapuru katu unma karan tuchu pajaje katakan tanumun aku pinadawakan amarka ta'alala na mapulat na kuyanu ini kamu na marko asano paalay to semas ni tanili di madu valwalut semas sinipalawakan ni madu uri pate parauraut pisur ni madu nekano papatezuan garang ni madu pate mamili aichu kainwa semas satu cua teman-teman sini pupatarwan让人认识上主，爱是本段叙事的重点，甚至能让我们在脑海里浮现一幅图像。爱使被捆绑的人得到释放和自由。上主的作为引人深思，但以理服侍外邦人，而他们都透过但以理的作为来认识上帝。叙事更借由那些居高位的外邦人之口说出赞叹上主的言语，显出他们真正敬畏上主。或许我们也能从中读到启示，就是关于如何实践爱，让他人借由我们的言行来认识上主。使人认识上主不是借各种传福音的策略方法和五花八门的传福音技巧，不需预知叫人来认识信耶稣，不用戴上虚伪的面具，只需要活出自己真实的生命，也就是被上主雕塑过，有基督之爱的生命。这样的生命能让人看见上主的爱。Sinaya tutsua kadaman-daman sinipalaray tanuten satu tsua kadaman-daman sinipakinumnam。我的生命如何实践基督的爱？是否让人在我身上看见基督的面容？在我生活中是否能随处发现爱的踪迹？Sinaya tutsua kadaman-daman arutakigaluin kinumnam latinanagamalu kinumnam ayakana pasamaraw kainuli。怜悯人的慈爱上主，你总是无条件的接纳我，拥抱我。愿你将慈爱放入我的生命，使我每日活出你的良善，使人在我身上看见基督的面容。愿你的慈爱引导我，让我的生活成为原生你工作的器皿。奉主耶稣的基督的名祷告，阿们。Mali-mali tutu kadam-daman amagatin namin sa silang sumupo kilaroy to kainwa samas latapin na ino sa tapa susuin sa kilaroy na panaulidan ayakan na ba sa maraw sa kamali-mali latina na suliva to sa kini adawan taja pingan